الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي مسجد جلبة تجبة ومبه كدولا من دو مركز عبد الله بن مسعود ومبه نسيب لكياسي أي دي يفو أسادي من كتولي أي دي وندي دو كرمكو بميدين تيرنا بميدين ɓe en buy anduɗen ɓe woɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala newni yiidi gite woɓɓe ɓen tawa ɓe yidata ka réseaux sociaux ji ɓe yiiti no haray no fanɗi ɓe anda ɓeɗo fayda jama fof no gueɗi ko wonɓe woni ɓeɗo ɗumde ko wonɓe o karama ko meɗen oustaz Abdallah Brixel wonno ɓe noddirte noon ko ndeɗo inde lolli oustaz Abdallah Brixel aray ɓe senino lagine ga ƴewtagol ɗen Allah subhanahu wa ta'ala muuyi yiɗangol ɗen e yiɗugol ɗen yoɓe seeno ka meɗen ɗo ɓe tina en ɓe tina nde nokkure men ɗo aray ko ɓe wonɓe ka nanan ɗo wonande ɓe gelaki ɓen ene wonɓe ɗo ɓen e wonɓe ɓen ka yaasi makete oustaz Abdallah Brixel ara oustaz ɓe wondi ka nanamon ɗon e mawɓe meɗen maketeɓe Alaji Atibu Bari ko ɓe imamɓe ka juulirde Solfimo ɗo ka juulirde Alaji Dawuda aray ko ɓe woni ka nana mon ɗon haray no hikke maɓɓe ɗon Alaji Ibrahima Ningenande mawɓe meɗen e tambitiɓe kadi ɓe jeeya kamɓe kadi e mawɓe hoɗo ngol ɗo joni woni noon quartier on joni aray ɓe wallitiɓe tambiti moƴƴa aray ko suka maɓɓe jeeya e attiɗo hunjade alquran no Alaji make ɗo nane noon e juuɗe ngal ɗo duɗa juuɗe andu aray ko suka maɓɓe aray ɗe woni ɗon kadi ka ñaamo ɗo Alaji Atibu Ba ɓeeɗa ko ɓe toko e ɓeeɗo koni ko Bari e Ba ara ɓeeɗo kadi ko Alaji Atibu Ba ɓe mari kamɓe kadi alhamdulillah rabbil alamina gueɗal ɓe maɓɓe ɓe buy ɓe innata fo hunjike kono buy hunjike ɓe gay hunjaji ɓen ko ɓe woni ɓe gaynade kono ɓe mum ka duyiɓe ka suddiɓe ɓe mari femɗo ni e juuɗe men ka duɗal ɗo ɓe mari ga tato ni ɗiɗo ɓe gayni goto kadi mutike ɓe mari kadi e jiwogo wonnoɗo e janngude kaduɗal ɗo o jomba momo yeeshi kono ha joni mo janngude en ligne neɓatara o gayni ko bakara heddanimo haray wono timmiɗon noon kadi ɓeɗo ko taali baɓɓe haray meɗen waɗi ga organisation ji haray no jeeya e ɗin meɗen lammini yimɓe ɓen ga waɗi hooreɓe ko internat e externat wonɗo haray nokkuren ɗo ko internat tawi ko wonna koye ga haray no woodi kadi anoɓe jangga hoto haray wonɓe ga ɓen ko Alpha Boubacar o ɗo woni ko lammina dendagal wonɓe en fof kanko woni président duɗal ngal aray teddungal e moɗon aray o timɗonɗa Abdoulaye Bari aray ko oɗo woni fi ka affaire social organisation piiji ɗin ga fof e social kala ko ɗum andete ko kanko aray o suka waɗɗo ɗinetiɗe ɗen ɗo Abdoulkadir Ba aray ko kanko laami programme jande nden ka internat ga kanko jonta organisation kono finirte kono dartite kono composirte aray o mo timɗo yeeso men ɗo ko comptable jo men on informaticien jo men on kanko géré programme ji ga kala e organisation ko timɗo ko kanko woni gérude aray no ɓawo makko ɗon Abdoulaye Ba aray ko ɗo kipani en kalandema orji ko wonata nder ga fi wonu dalde ɗon ɓe gandi ko pay koye tumbi désordre ɗuuɗay so tawi wawa ko organisé aray sonnaɓe kamɓe jeeya e mum kono ɓen ɗon heeɓe ɓawo aray ko teddugal e moɗon ko saɗi mon ko tooli joni watta micro on e mawɓe men ɓen woda ko ɓe maaki seeɗa inchallah si mi watta micro e sokeje moɗon fuɗɗano ɗon inchallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Haray assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray ɓe ustazi ɓe meɗen ɓe en fof gelliɗen haray ɓe Allah neminiri en yoɓe hewtu ka meɗen ɗoɗe ɓe tinda e meɗen hiwrodiren wooda konngol ko barkiɗi wo ko ɓe makani en ko ɓeyditata en inchallah haray e wi'i noon ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe ko saɗi onon jama kadi heeɗiɓe wonɓe ka yaasi e wonɓe nder ga fof ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ko saɗi hoɓɓe men ɓe ko tooli maɓɓe haray en watta e maako on e soke maɓɓe ɓaytan on haray kadi ko hawji ɗum seeɗa haray watte maako on e soke maɓɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray ko welo molanango wonande lan tawdede hakkudeji moɗon e o saayi ɗo yo nokkuɗo haray ko adi kon mi weltanike Allah subhanahu wa ta'ala on arsi kuɗolan tawata ko sifa ɗi invitation ji ɗo woni komi invitete duɗal ka deftere Allah wona e jangede duɗal ka qur'ana wona e hunjede duɗal ka tawata malaika bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma hino fotta weltanike Allah mi duwanike mawɓe ɓen naɓunoɓe lan jande tawata miɗo hanndi e o invitation ɗo hande yo Allah yaako fatidde ɓawɗum ɗon mi weltanike fadilatu al akh oustad ahmad ba hafisahullah tawata ɓe etike moƴƴa ɓe noddi téléphone ji ɓe jinni fiino ngal tummodiral ɗo wawata latorade sabu no mo yiwi kamen iwri ton ari ga haray wona salagol kono haray tanji ɗin hino raɓɓiɗi seede muɗum mi fokkitu tawi oto wata marsugo haray mi hewtino ɗo wotede 18 heures no andirɗon noon haray embouteillage ɗin ka meɗen ga kono min ƴetti ko fewndi ga ko mi waɗi taxi moto min hewtino no ɗon si tawata joni min hewtino haysi min leeti kono ɗo hino yaafino mbeɗen yaafini yeri komin leetino e weltaniki oustad ahmad ba turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hoɗintinoy ɓe kamɓe équipe maɓɓe on fof e wonɓe tambitade ɗum ɗo fof e ɓurɗo moƴƴure tagi fof ko jannatol firdawsi laala mi toriki Allah onon ɓe mawɓe accituɓe haajuji muɗum e ɓe fayɓe moɗon nulugolɓe accituɓe haajuji moɗon e maɓɓe neniraɓe accituɓe haajuji muɗum e ɓe fayɓe yoɓe wumpamɓe yoɓe lowdu suudu lulugolɓe nokkugo yoɓe arɓe hunjo qur'an yo Allah hunjiɓe qur'an si o hunjiniɓe qur'an yo Allah o tabintinde si o tabintinine yo Allah newnanɓe kadi arsika ɓe gollitirgol ko ɓe jangi kon kadi mi toriki Allah kadi oɗon mawɓe ɓe kadi yarliɓe ɗum ɗo on fof ƴetti jawle mum e tammum fof finance fiino ɓe wonira goɗɗo janngo yo Allah hokkon aljannatul firdawsi laala haray maagewal wiyate wiyangal ngal mo woni sabu ha ɓiɗɗo mo hunjike qur'an haray Allah jonnoyeymo darja valeur yawmal qiyama yimɓe ɓe fof ngalɗoye ko honno o mawɗo ɗo heɓiroye ɗum ɗo ɓe inna hara ko sabu ɓiɗɗo makko yo Allah hokko ɗum ɗo kono e mawɓe tedduɓe ɓawɗum ɗon aɗo en natande yewtere nden inchallahu wonɗo e yewtude on ko musidɗo moɗon ka diina e ka enna miññirawo moɗon ɓe tooliɓe ɗo ɓe mawɓe tedduɓe tooliɓe nano e ñaamo ɗo komi gasayɗo wonde taanirawo woɓɓe e maɓɓe ɓiɗɗo woɓɓe e maɓɓe mi weltanike ɓe ko ɓe acciti tañji maɓɓe ɗin fof ɓe ari ɗo fi sabba gollan haray ko l'islam woni koɓe teddini yo Allah ɓeyda ɓe teddungal aduna e laakara ara aɗo en natande yewtere nde inchallahu yer wo ko allahu muuyi o ha hiɗen jonna ɗum suka meɗen goto ko ɓuuri moƴƴude e jonde ko woɗidira fof ko ayeje ɗen tentini kay ɗuɗal ka qur'ana wona hunjede haray falyatafaddal mashkuran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العظيم. Hajatullahi Jallo. Chamali. Okay, come. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. Hajatu Jallo.
بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد aray musidɓe julɓe tedduɓe kala ka wowɗon ɓen daarirde o sayi o e hoore aduna on ka Facebook ka laawol kisal e kala réseau sociaux ji ɗin fof aray ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles woni ko salmini o salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗu en fof meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna haray hiɗen hewti ɗo nokku ka meɗen e nder Conakry ka juulirde mosquée saoudien e duɗal ka qur'ana wona e hunjede no wiye markaz Abdoullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda haray ko woni e hunjinande en ka duɗal ɗo ko karamokoɓe meɗen ceernoɓe meɗen tedduɓe maɓen no maake oustaz Ahmadou Ba haray ɓeɗo fi ono wonɓe darde ka réseau sociaux ji télé wano e rab ton haray ko miññiraɓe ɓe annduɗen toon ɓen no maake Alhaji Aboubacar andiraɓe Alhaji Boubacar Molenbeek haray minen hewti jarnugol ɓe haray ka duɗal ɗo haray ɓe yiwɗon ɗo fof ko sukaɓe meɗen seeniɓe fi hunjagol alqur'anul karim koko nanɗon no jangga ɗo ko sukaɓe tawata ɓe timminari woɓɓe maɓɓe hay duuɓi 10 ko kamɓe woni ko tooliɗo haray ɓe miññiraɓe meɗen wonɓe ɓen ka hoore julle dow ko yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat haray ɓe ɗo fof ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala woni ko newnani woni wawugol hunjagol deftere Allah nden haray ko kamɓe ni haray no ardiɓe hooreji maɓɓe on haray o miñirawo meɗen ɗo no maake Alpha Aboubacar Diallo haray ko kanko ni imo tawa e adiɓe ɓen hunjagol deftere Allah nden ka markaz Abdoullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ɗo e juuɗe karawakoɓe meɗen men ɗo oustaz Ahmadou Ba hafizahullah haray sen iwritenen ka duhiɓen ɗo so daari kadi haray ka duhi ka sonna ɓen ɗo kadi inchallah haray hiɓe ɗuuɗi moƴƴa moƴƴa noon hatta ko wonɗen e hollirde ko fi suusingol woɓɓe goo haray duhi ɓen e sonna ɓen ɓeeɗo fof kadi ko seeniɓe fi hunjagol deftere Allah nden ko ɗum arɗen ɗo fi salmingol ɓe toronoɓe Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintin qur'ana on haray ka salaji maɓɓe newnanaɓe kadi ɓe wawa gollitirgol sen ardiri go sengo ɗo kadi tawi ɓe hejirari telen ɗo
haray ko kamɓe kadi woniri ɗo hakkunde hunjotoɓe deftere Allah nden e neñiraɓe meɗen mawɓe haray fayɓe seeniɓen ɗo fi janngol deftere Allah nden ɗe gandi nelaɗo salah sallam no maaki e hadisi selluɗo ko ɓuri moƴƴude e moɗon fof on ƴettiɗo janggi Qur'an ha faami o yilti kadi o jannide goɗɗo haray ko ɓen miññiraɓe meɗen bandiraɓe meɗen ndentoro Allah yo Allah o tabintinɓe haray ɓeɓe tooli ɗo yiwɗon ɗo haray ko mawɓe meɗen men ni accituɓe golleji muɗum fof seeni fi kippugol ngalduɗan ɗo ɗum nga wawata marsirde yaara yeeso haray ko kamɓe ni ha hewtiɓe mawɓe meɗen ɗo alaji atiqi alaji Ibrahim alaji atiqu Diallo e Ba e alaji atiqu Bari e mawɓe meɗen alaji Ibrahim toriki Allah yata poɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battala ɗen ya rabbal alamin haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi hiɗen natana ko ɓuri e fanɗude e yewtere nden ko yewteten ɗo ko fi honno ko yewndiri fi gandal ko jokka kon li kulli magamu magal nokku fof nekku no hoodi ko hana yewtede ɗon ko andintinten ɗo haray ko raɓɓiɗi hina ko juutata inchallah no tawa e muɗum noon yewten ɗo andintiɗen fi ko yowdiri e gandal gandal ngal ƴetten toɓɓere goo yewten valeur gandal ngal fadlul ilm nde toɓɓere yewten ɓural fi karmokoɓe ɓen yewten kadi toɓɓere ko honno goɗɗo o ne'orta fi yo heɓu gandal needi janganaɓujo hatta kadi yewtoren seeɗa inchallahu needi jannowo on tigi jannowo on kan kadi ko honno hani jogorade comportement envers ses élèves si ɗum ɗon feƴƴi yewte konguɗi karmokoɓe honno ɓe yewti fi gandal ɓe toro Allah yo Allah okkoren gandal o okkoren fam o okkoren miijoji moƴƴi newnanen kadi wawen gollitirgol ko jannguɗen ko hara yiɗen fuɗɗora ko anduɗon hakkude Allah subhanahu wa ta'ala e Iblis e hakkude makko e Adam alayhi salam e hakkude makko e malaikaɓe ko Allah ɓurniri annabi Adam alayhi salam e hoore malaikaɓe ɓen ko sabu gandal ngal bi fadlil ilmi wa allama adama al asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون sabu gandal hande kadi Allah inni jonno kay mi nandiki on goɗɗum yo yeetoɗam on andari mi nandiki Adama o yeetiki o hande kala wonti karama ko moɗon sayyidina Ali o wi man allamaka harfan fa huwa abuka fi din ti goɗɗo jannima alifu goto haray o woni baba en ma o woni tedduɗo ma haray ka nder diina ɗahani mo teddingo sabu gandal ngal Allah ɓurni Adam tagaɗo e loope e hoore malaikaɓe tagaɓen e annora sabu gandal ngal Allah subhanahu wa ta'ala yamiri malaikaɓe ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanotako ɓe resata ɓe yeddata Allah malgré ɓe watta ɗiɗo fo Adam o ñamay o yaray o ɗanoto o resay o yettuno Allah kadi kono sabu gandal ngal pet o inni Allah mala inni malaikaɓe jooɗe hiwro ɗon karamo ko moɗon teddinon mo kadi wa is qulna lil malaikati isjudu li Adam yehe jooɗo ɗon hiwro ɗon mo teddinon mo piyon ɗon sabu gandal ngal haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala nemaji ko nemini kon fopp moƴƴereji ko waɗani ɗon kon fopp nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko huunde wootere petti o ɗaɓɓiri nelaaɗo yo nelaaɗo toromo yo ɓeydanmo kanko luttuɗin fof ko innata ko yettan e hoore nema komi neminma ko ko ya remercie yo Allah e ko waɗanma ko si wona nokku gooto kon to woni ɗon ka bange gandal ɗon gonɗum Allah inni wa qul rabbi honɗon zidni ilma wiw ko ayyo joomi am mi torikima ɓeydanan ko wiyete kon gandal karama koɓe ɓe wi wo talibani la yashba'ani ɗaɓɓoɓe ɗiɗo na haaroɓe
talibu ilmin wa talibu mal. ɗaɓɓowo gandal ɗaɓɓata ha inna hande yoni necciriini gandal kono mutorɗa o jottirɗa o tawata gandal hino weyi a yeeɗo janngoɗo ha henɗi doctorat muɗum so yiiɗo deftere hara yimo humpa andugol est ce que ko woni e deftere kon fo yiɗoka hoore makko sina ɗum hara yimo faala andugol ko woni to ɗiɗaɓo kadi ko hombo ko ɗaɓɓowo jawdi ñande be ñande o sikkay so yahaɗo hewtoyaari madina ko mankuno o heɓani kon fof ko nde ñande o heɓata ɓeeɗo ɗiɗo wo la yashfani e harata fooma jon noon nema gandal ngal allah inni muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yo toro allah yo ɓeydam ene kadi e toro allah yo allah hokkoren gandal malgré ɗum ɗon fof allah moɓiniro e fof yaa goto ni wa ma utitum min al ilmi illa qalil andolle mi jonnaani o e gandal par rapport to allah jogii ko woni e juuɗe a nga ko min allah si wona gokkunni o nante goɗɗo o janngiɗo o wallifike defte sima cheikh l' islam ibne taymia a yeyi o fatawa makko hara komo jallaɗo capanɗe tati yiyaɗo tafsir o Qurtubi hano yimo jallaɗo capanɗe tati ɗum fof yalti hoore wotere kono ɗum ɗo fof sa moɓeniri hay timmari 5% e hakkille ko allah subahana wa taala jolli comme bani adama yo golliti ɓurɗo gollitirgol hakkille muɗum nden koɗe haanuno yaltingol kon o wawa timmingol 25%. o lutti ko fof neɗɗo maaye hara wawarde utilise de noyɓe sayno inniteɗo joni laggine fof ko boxine yaa he adna laɗnare gaynari ƴesgo sina ɗum ilagi koɓe kawi fuɗɗi tippade ɗo on sari men siwaka heɓede han joni gui yasude gui dama kono lanni walla e lannari sa tawi kay lannugol hakkille bani adama kay kono puusirɗaɗe o ɗe jonnirma goɗɗo sa jangguiɗo aya qouran hande a firimo janngo a ƴettitoyi même aya a janguitimo a firay firego kadi harna ko wonduɗa ko fof yaltinta kadi e ɗum ɗo fiyonu allah ini ma farratna fil kitabi min shay so ƴetti wono fewnuɗo technologie ka avance fewnu ɗo no gasa goɗɗo inna ɓawɗo fewnu sahabaɓe hari avion ala gasa auto ala téléphone ala montre ala ɗum fof hino woduno ñande lugguɗa ko nder alqurana o tawi ɗum fof allah no signallo toon fi muɗum kono goni hari hewtani hande kay ko wawe yaltinede moyen jiɗi hari ɗi timmani fiyo wawa ɗum ɗon inventede yalta julɓeɓe wawa gollitirde so ƴetti aya gono e suratu ala imran si yeggitari la yahurranaka taqallubu alladina kafaru fil bilad kono firiten ɗum wata hoɗe ko ɓen woni e waynitade gonka hoore leydi hol waynitagol ko ɗi téléphone ji fewno ni o ƴette ɗo ni wonɓe Europe Amérique fewɗo fof no siive no en direct iɗen jooɗi Conakry ɗo demudula ɗo har hiɓe renti en ɗo ko ɗum woni waynitagol ngol yiya goɗɗo hande himo jooɗi Conakry janngo ɓeyna o hewtoyede Algérie d'Amérique yiyaɗo joni no naafede Saudi ton yiya goɗɗo jooɗi lagirani mo darde ɓe en direct koye sakkiti janngol to ko hara wayno renti ɗo ko ɗin fof Allah sappi e nder muɗum o waɗi e nder aya goto kono kono avancirɗa e ɗuma o wawata famde ko ɗum Allah subahana taala woni ko sappinoɗo si ɗum ɗon feƴƴi Allah subhanahu wa taala o yewti en kadi fi ka neediji gandal neɗɗo simo janngude needi aranire nde o haani heɓugol nin taw ko yo taw hara ko fi Allah woni ko o janngirta ko ɗum woni sarti arano mi ala e janngirde fiyo inne mi janngi mi ala e janngirde fiyo mi kombatoyi goɗɗo mi ala e janngirde fiyo mi darto goɗɗo komi janngirta ko fiyo mi ɗum e majjere mi yaha e annora iman mi yalta e niɓe shirku mi yaha e annora tawhid mi annda fii ko mi reɓira Allah subhanahu wa taala goɗɗo ko sabu ɗum ɗo o janngirta ko ɗum woni condition arano amma ɗiɗaɓo e tammo on kadi ko wasugol mawnintinagol e hoore jannowo on e hoore gandal ngal kadi neɗɗo simo faala heɓude gandal o wonay neɗɗo tippitiɗo neɗɗo yankiniɗo nelaɗo sallah sallam e maaki man tawadaa lillah rafahu llah neɗɗo sa tippitike a woni neɗɗo jogiiɗo needi kala mo futtuɗa a nafitorayma si seeɗa ko jogiɗa gandal wo si needi ala ngal wawama nafude ko jogiɗa jewdi wo si tawi needi ala wawama nafude ko laamiɗa o ko laamiɗa si needi nin ala wawatama haray nafude ɗiɗo fof fiyo ɗi nafe jawdi ndi wo gandal ngal wo laamu ngu wo ko si tawi a ardini needi kala ko jogaki needi haray hay hunde wawata nafude ɗo tawa kadi e neediji kadi neɗɗo janngowo ko wiyata ko ihtiyarul muallim suɓagol jannayɗo ma o na ya janngoy ka woni o woni
na ya jangu kadi e juuɗe wonɗo wo wonɗo ko ya jangu fi honno jannowo ma on o battinayi e ma an kadi a battinayi e makko ko foti noon jannowo ma on ko yiiruɗa mo an kadi a waɗoyey ɗum a yiino karamo ko an hino waɗa ɗum karamo ko e waɗi ɗum ɗo ko ɗum holli haɗa hino moƴƴi joni noon si tawi noon a ƴettoyi e juuɗe mo joɗaki aqida sellol mo jogaki finde sellol mo jogaki tawhiidi selluɗo mo jogaki gonɗinal timmugal mo jogaki ko wiyete kon ihlas mo jogaki ko wiyete kon taqwallah kulol Allah ƴettoyi e juuɗe o ɗo ara e wawata heɓoyde ko laaɓi ko ɗum ɗo tawa e sartiji fi neɗɗo jangowo si ɗum ɗo feƴƴi kadi hara naya wonu jangowo kadi hollowo karamokojo on tigi tigi on a jangi naya wonu jangowo mawnintinaniɗo karamokojo naya wonu jangowo waɗayɗo saabu ha karamokojo on seytina naya wonu jangowo ha karamokojo on si yiima weltotako saabu gonguɗima ma jaabayeji ma ko jaabotoɗa karamokojo on gandal ngal heɓotako ɗum ɗon yimɓe ɗiɗo si ɓe laaɓanaka koɓe jogii ko wata hettade karamokojo e docteur eno ko yerkoɓe ɓerde maɓɓe nde welti o koɓe jogii ko wawi hettade so tawi ɓerde nde welari hay hunde wawata hettade si a añiɓe ɓe yaada e muɗum sa yiɗiɓe ɓe jonnama yerko koɓe faala koɓe woma kono ko hettorta ko wiyete kon doole ko hettorte ko yiɗede e teddinede kala mo teddinɗa hara e hettimo ɓe toro Allah yo Allah okkora e gandal okkora e needi newna kadi wawi gollitirgol ko janggulen ko si ɗum ɗon feƴƴi ƴetten ɗo toɓɓe ɗiɗi ko yowndiri fi jannowo min adabil muallim no jeeya e muɗum kadi honno an yaqsuda bi ta'limihi wajha Allahi azza wa jalla nde o faandorta jannugol makko ngol hara ko fi Allah o waɗa ɗum ɗon fondation jande makko nden ɓe woni jannude ɓe miɗo jannirde ɓe fiyo Allah waɗan sabu ɓe iwa e nder ni ɓe keferanka ni ɓe bidia e shirkuji ɓe yaha e annora tawhide e iman miɗo jannirde ɓe fiyo ɗum ɗo wawonoyde sabu ko okkilan okkiɓe aljanna yawmal qiyama wonanalan ɗum ɗon sadaqatul jariya yawma la yanfau fihi malu wala banun illa man ata llaha bi qalbin salim ko ɗum ɗo woni premier needi janno wonko hani fiɓu kon so fiɓi ɗum ɗo ka fuɗɗode Allah waɗa e barki e duɗam ɗam si ɗum ɗo woopi hay si yehi ha to woyi fof hande ñande goo lancoyto fiyon ɗo sobasman on daraki ka hendu aro e tiiɗi o liɓa e maadi ɗi ka hendu aro e tiiɗi o hande kadi ñorta e suudu ɗum hande kadi fi hon fondation on o timmari o moƴƴari hadis ɓurɗo e lollude on ko tawata fuu no hunji innamal a'malu wonno ko binniyat ko sabu anniyeji ɗi wa innama li kulli imri'in ma nawa no wonani kala neɗɗo fof gonko o anniyi si mi annike miwditiringal duɗal ɗo fiyomi heɓo muuɗi ko ɗum ɗon faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasuli fa hijratuhu ila allahi wa rasuli ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أني يوم هريجك جونو قول لمن فو يوم القيامة ألا لن يتوم لما فعلت وفي يوم ولا نقول لنا وكيف فعلت كون قد يودي نقول لنا ستاي يودي نقول لوجه الله الله ينجر جمال ستاي كدي أودي رينغال نلا يورو يودي الرسول صلى الله عليه وسلم hara joddi mani ni moƴƴi ɓe jooɗi Allah subhanahu wa ta'ala si gooto woopi e ɗi sartiji ɗo ɗiɗi yamde a mara joddi ka Allah mo yehoyi noon laakara tawi mara toon joddi hara ko on ɗo yahata iɗen nganndi ka o yahata to yo Allah darde e ɗum ɗon si tawi ɗum ɗo feƴƴi toɓɓere tataɓere nden ko honɗum ha janno on haani waɗugol ko waɗugol jande makko nden honɗum arrifqu bittalamise aw bittullab yurmingol ɓe teddinaɓe yiɗaɓe ɓannaɓe mowlaɓe jannowo ɗon haray be hulɓine maɗe wayde jannowo ha be biye firnde laɗo sallallah alayhi wa sallam nde ɓe seeduno e jibril ka fammere hari nder to wuuli moƴƴano kono way ɓe inni janngo wenni miminami janngo jibril ɓannitunoɓe ɓii ɓe moƴƴano ɓay wacci ɓe inni janngo wenni mimi wata janngude waɗi ɓe ɗiɗi kadi ka tammo ɓay ɓe inni janngo wenno ko honɗum mi janggata joni yewtata noon komi jangga sabu na sofi wani ari ɗum on change question o ɗamini min nami janngo mi wawata janngude wayno way famude ray hari ndene seeɗa ɗo haray a woni janngowo a waway janngugol ngol kadi
kono ɓay ɗiƴande tataɓere nden ɗo watti tun awa yiyatola joni gonɗumi janggata karamoka gonɗumi janggata gonɗumi janggata o sa jibril iqra bismi rabbika allazi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلمة أدي تيبان يقول وين يقين جد لذلك صلى الله عليه وسلم ماكي ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم كلا فعلا نحب الأدنى غردا ويلدا وقيا جامع سيدا فعلا وورو يقول كبورتو بين أجانغي fala jawgol avion a jangay si a fala lamade a jangay so fala heɓugol jawdi a jangay so fala heɓugol janggo moƴƴo a jangay si a fala darnugol états-unis konakiri fop wonara ko am ɓuuri jogagol jawdi a jangay ɗum ko mako neɗaɗo man arada dunia fa alayhi bil ilmi e moƴƴiɓe avion je ɓe jango moƴƴiɓe téléphone ji ɓe jango e moƴƴiɓe kummicro miɗo wola ɗo fo ɗo jenti hay so rentanan ɗo anda allah fo ɗo rentilan fewɗo ɗo ɓe ɓe jangu ko gandal waɗi ɗum neɗaɗo goongi e ko ɓe maaki ko man arada dunia fa alayhi bil ilmi ɓe makki yeeso ɗo woman arada akhira fa alayhi bil ilmi si tawi ɓen ko laakara fa allah heɓoygol aljanna ɓurɗo towde o ko ya jagga fi hon ɗum a wawata rewgol allah ha heɓoya aljanna a janngani ko arifuni qabla an tabuduni andenan ko adi on rewde la fa in lam taarifuni fa kayfa tabuduni son andalan ko honno wawtonɗa rewirde o wawata rewde allah neɗɗo mo anda allah o wawata rewde allah hay si o rewi allah ɗo e hoore majjere o rewata allah neɗɗo ko waloto ɗano hara ko jannguɗo faamuɗo ɗo ɓuri ko majjuɗo wawaɗo walata rewde allah fi wonno haray o perdu worre makko o foɗanaki dewal makko e harnano wawni ko allah faalira si ɗum ɗo fiƴƴi wa akhiran ɗo tawa kadi neediji neɗɗo wonɗo e janngude on wonɗo o haani waɗugol yo ƴetto waɗa hoore makko neɗɗo yankiniɗo hara simo jannude no wayi wat tawi ko bullaari o ƴetti o waɗi ka hoore makko hara himo huli wata bullaari ni ma bo fo ɗe yami hakke ko tippiti woodi gooto e karamokoɓe jannaynooɓe woɓɓe noyi ko imamu Shabi almuhimmu ko gooto e taabiyinayi yande ko himo janngana kuujo makko gooto ari dartugol yeeso makko hakke ko janga makujo on teddini kara muɗum tawata so ari yeeso makko karama ko makko hara himo hersi e nder ko muƴu meɗen no to ko hendu yaltimo hendu fuutimo yalti ɓay ɗum ɗo waɗi o hersi karama ko makko daari tawi ko honno wawata iddirande o janganakujo makko ka hersa ɗo o tawi koyo wattu hoore makko baho neɗɗo mo nanata ila leññande ka ɗum ɗon waɗi ɗon kala taalibajo makko nodduɗomo sa noddiɗo yo ala notade nodda seeɗa wala no ko tuma sonkuɗa o si tawi noon o nooto ha ɓe mbiya karamo ko en joni ɗo piɗimɓe ala nande moƴƴa ayi ɓe nawi mo nawi hara nanta moƴƴa yiyata moƴƴa piɗɗine fo ɗoytike o manno a mergo ona kesu fil hal ɓe fo ɓe faami ɗum ɗo jangana kuujo on welti ka ɓernde ga hendu fuuti ɗum muɗum ɗon karama ko makko nanani tawi karama ko makko ko fandori ɗum ɗon ko wata o hersin jangana kuujo makko o yeeso makko ɓay o yii ko yaɓitti ko o wuuridi e ɗum ɗon duuɓi sappo ko noon karama kojo wattiri hoore mum no Allah warrata hunde jangana kuujo on adi karama ko muɗum mayde ñande o maayono arta surlegol few ɓe noddi karama ko en ɗoyi karama ko en nowti wayni a noppi ɗin hara hen tigi joni wayni noppi ɗin hari ɗi yahano ko naɓuno woni ko woni ko yeehi ɗum ɗo watno ñalande kaarijo ñalande kaari mi huuli noon wata o ɓitto yeeso am mi wattiri ni hoore am fi wata o ɓitto o hersa fa ya subhanallah si tawi goɗɗo waɗiri ɗum ɗo ni min nahiyatil ilme surrugol goɗɗo kono sikkuɗen goɗɗo anday ɗo gunɗo goɗɗo yalta wirta o goɗɗo watti hoore mum paho fi wata goɗɗo wirto wata ɓitto wata hersa e nder duuɓi sappo kono sikkuɗen man satara musliman satarahu llahu fi dunia wal akhira ɗum ɗo ko seeɗa kamo goɓɓen kamɓe ko ni wonirno alhaaliji maɓɓe ɗi ko ni ɓe teddodirno hakkudeji maɓɓe ɗum ɗo ko annitingol seeɗa ko yowodiri
e neediji karamokoɓe ɓen e neediji jangoɓe. Si tawi ɗum ɗo feƴƴi yewten seeɗa dalilaji ko yowi ko adiga qur'an fii ko ko jokkunɗo ɗo janngugol nde deftere Allah e sunna nde laaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam. en adorino ko annabi adama ɗa ko sabu gandal ngal o ɓurnirin ɗiɗi e wi kadi nemaji ɗin fof ko Allah inni o ɗaɓɓu ɓeyderade gonɗum ko gandal wa qul rabbi zidni ilmi. tati on Allah ko honɗum inni ko yarfa illahu allazina amanu minkum Allah o ɓantay ɓen gomɗinɓe e moɗon e homɓe kadi wallazina utul ilma darajat. kala faalaɗo heɓode darjaji valeur ko Allah subahana wa taala yawmal qiyama ko yo jango. sa jangi a woni ganndo woni faamuɗo hulowo Allah gollitirayɗo ko jangi kon Allah ɓantay fiima aduna ɗo o ɓanta fiima laaka. si goɗɗo jangi o heɓi gandal e faamu o huliringal Allah haray o heɓi jawdi o heɓi laaka. si fof momodirama ɓeyna en jonniti mawɓe ɓe maaka awa lamɓe ɓen ɗo ga lamɓe kayna kono ɓay karamokoɓe ɓen ɗo ga en wattima ko e suuɗ e juuɗe maɓɓe. karamokoɓe ɓen lamɓe ɓen ɓe ñaaway e hoore yimɓe ɓen kono karamokoɓe ɓen kamɓe kadi ko kamɓe kadi woni ko ñaawata e hoore lamɓe ɓen kadi. gandal ngal si inni noon gandal ngal koye yeññu hakkille meɗɗen moƴƴa na gandal minna hunjagol qur'ana on tun ma hadis o tun a watta e ɗon gandal aduna yankewal ngal hara si yani ɗo joni tappugol ɗo ɓawa ordinateur hara ko a capable bugagol ɗo message yuɓɓidira ñankoykoye ɗo ha wawen famodirde ɗum kadi ko gandal noon. sa wawi qur'an on tawhid on iriki ka ɓanduma ha timmi watta ɗon gandal fewningal ngal fewno ɗon. dalil meɗen e muɗum nelaɗo sallah sallam e maɗum allimu awladakum janne fayɓe moɗon ɓen wonɗum ɓeyni waɗɗagol geloɗi enen fewno ɗo geloɗi ala ono e pay ko wawa dogingol moto hara sino gaari hay sa mara sino woodi a wawa nagude pay ko wawa dogingol oto hay sa mara so goɗɗo no woodi hara a yahay a jogui permis ma o ɓeyni kadi warrima e bugagol kadi fewno on say ko ɗum woodi ɗo si yahanoma ka jihaɗiji ko fampagol ko ɓurno oɗo fampade o ko ɓen mantiteno fewno noon daga alaka e fampede ko ɗum fampede fene ko technologie o hara sa jooɗi ke ɓaawo ordinateur ka uri o ka uri a wawa e manipulde ma anda ko ni yarata ɗum ko gandal ngal noon. a jooɗoto ka ordinateur ɗon waɗa ɗon da'awa sa gayni université hara ko droit waɗɗa a yahay ka justice waɗa ɗon da'awa defanda ɗon l'islam. si tawi a gayni université jande ma économie waɗɗa ka économie ka wonɗa gonɗo e gon a defanda e ɗon l'islam waɗira ɗon da'awa. siko waɗɗo joni fi remugol ka remugol ɗon kadi waɗiray ɗon kadi da'awa. kala ka jangirɗa ɗon hara l'islam o marsiray ɗon ara waɗiri ɗon da'awa. woɓɓe waɗana en ka juulirde julnana en sen iwi ɗon en yeehi ka marché ji tawen to woɓɓe kadi julɓe si ɓen ɗon heɓi ke toon kadi hara ko e meɗen goɗɗo toñatake ka makiti goɗɗo yeeyatake toon ko boni goɗɗo pesantake toon ko timma. si tawi kadi hawre waɗi hara yeehi ka justice en taway toon kadi julɗo annduɗo Allah andine laaɗo Allah andi wuuri maaye hara ko on kadi woni ko ñaawa e ma o rewna sariya o e hoore ma wandi sariya o ko nela sallam maaki ko unsura haka zalima o ko ya wallumo si tawi ko kanko tooña ha o hetta haqqe e makko si tawi ko kanko tooñi o ya walluga e mo tooñi on ha on hetta haqqe e makko e hoore makko oɗo hara ya wallimo. ɗiɗo fof ɗon joni si tawi joni probléme yiyanino joni a hawre waɗi mo be fuɗɗoɗo mi sammijitade ko commandant kaariji hombo ko capitaine kaari yomo noddete yeɗɗe probléme waɗi o arda e teni o arda ɗo e pick-up jeɗiɗi tati fi ko intervenu gol so yeehi ka justice ko siɗɗo hombo jogui ɗen ton joni noon sen tawi ɗe mari hunjiɗo qouran wonɗo ka justice ɗen jogui hunjiɗo qouran wonɗo ka défense ɗen hunjiji jogui hunjiɗo qouran wonɗo ka ministére de l' intérieur to wonɗo ministére ka agriculture ka économique ka honɗo ka affaire étrangére kala ka yaaɗen ɓe jogui to goɗɗo abdoullahi ibrahima aboubacar oumar aïcha fatima ɓeɗo fof hara ɓe andi ɓe wuuri ma e qouran honno ka sala sa yahi ga ɓeɗo est ce que a toñete wallahi a hedda haqqe hummama. kono si tawi en woniri sengo woto go sengo ɗaari en fof en soñjoto en hani heɓugol sonnaɓe neniraɓe jangguɓe ha gayno ara ko médecine hara si sonnajo yeehi jibingol ɗo joni hara ko sonnajo woni ko kipata arɗa gorgo kipata sonnajo buumiɗo ƴettuɗo joccimo ko ɗum wata marsin o ko so tawi ɓe sonnaɓe ɗo ɓe jengi accen ɓe jangga hara na ideji wodunoɗi ɓawoɗo seeɗa
sonnajo ko jangata ko yeru ko o juulira tum kono siko timmino ɗin no kadi hara hewtoyno koye bagara par ce que juulirɗe naha naasi to ko ha bagara na inna tayna tum ha fiiliɗa ɗum woni ko juulirde bagara kadi no juulire koye accuɓe jangga sonnajo si o jangi hara e woni e jam si tawi o janggara hara e janggalika meɗen ko sonnajo kipata suudu ɗum ko sonnajo on ɗo a wonde ministre de l'intérieur gorko haala kippugol holno feƴƴirta ka nder suudu gorko wona ministre des affaires étrangére ka yaasi o moɓoya jawdi ndi no dagori o adda sonnajo kadi serani ka nder suudu sera fayɓe ɓen o ɓe waɗa rôle mum on en fowtoto kono so tawi ko debbo o yahata ka yaasi gorko lutta ka suudu hara en waɗi e wayliti marsata si gorko inni kippay ka yaasi kippa ka nder suudu marsata si debbo inni kippay ka nder suudu kippa ka yaasi marsata allah sendu golle ɗe komo ɓe wona ka place mum muɗum si tawi goɗɗo ari kama o tawi suudu ɗum no tuuli nago yango feeto ina innayi debbo ala ɗo rungu wiyata o wuuli o wowla andi sadul haali o garay ko ɗum woni ko holli si tawi arama joni ronkama ko ñaame ɓe woni ɓe waɗayna awa gorko ɗo kay ɗum ɗo kelɗani o ronkana ɓeygu makko hay dépense mi yeyɗo kay ndiyamɓe noon pewɗe ko ɓe yaha o andi golle ɗen ɗe seeɗɗama si ƴettino joni o micro mi woni woni en joni ɗo sonnajo ɗo ko eti wohito makko mo gurkirta o wohito an ɗo kaka tagu allah waɗi o sendidiri wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajati nokku go wi arrijalu ko qawwamuna ala nisa nare woni charte ji ɗiɗi ɗo na en ɗo gomi woni gorkol la allah waɗi condition ji ɗin ɗiɗi fiya wonu qawwama on ɗon honɗum bima faddala llahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu gogo ko tagu ɗo si dongal waali ɓe ɗo joni enen sonnaɓe ndir ko ene woni ɓadade ɗum woni ka tagu ɗo ɗiɗa woni wa bima anfaqu min amwali ko ɓe dépensa kadi haray gorko on haani wonugol majjuɗo sonnajo on ka nder suudu oɗon allah waɗiri sonnajo wona korɗo gorko on ka nder suudu nde mo hewde tawa suudu no laaɓi no ransa ha moƴƴi fayɓe ɓen no loota hiɓe jangi hiɓe tinina ha ɓe wawi ɗum ɗo fof wara no régli hala so hewti tabal ngal fof no para on o golli o waɗi rôle makko gorko ngal hewti alhamdulillah mi hewti e jam yo dépense o fi jakko ɗomo be maɓe waɗi golle muɗum si tawi haray ɗum ɗo feƴƴi kadi ɓe yewti en ɗo kadi fii ka daliliji fii gandal ngal ko wiyete kulol allah ngol tigi tigi ko hombo wawi hulugol allah ko neɗɗo anduɗo allah ko sa andi hunde si hulade ko sa andi hunde si anda ko honno rentorta e mayre allah sappini woni innama yakhsha llaha ande dey ko hulata allah e jiyaɓe makko ɓen fof homɓe wal ulama ko karamo koɓe ko jango ɓen joni noon o karam ko yoro wiye ko wiyete al alimu ko man khashiya allah ko wiyete gando ko on huluɗo allah no woni imamujo goto wiyete imamu shabi rahimahullah ñande ko goɗɗo wiinomo ya alim enen ka wandi alim o ga enen wontino inde kono alimu ko gando ko fewti imamu shabi o inni ko ayyo gando imamu shabi jaabimo al alimu man khafa allah ini al alimu man yakhsha allah azza wa jalla si tawi de ko wiyete gando kon ko on hulowo allah hulɗo allah on haray ko gando ko ngal ɗuuɗi wosi ngal huliraka allah haray ngal wonti wonari ko wiyete kon gando yo allah hokke ɗum ɗo ya rabbal alamin si tawi ɗum ɗo feƴƴi nafooreji ko heɓeten kon kadi e ɗum ɗo ka gandal si allah okkima allah wayni wo kala mo o okki gandal haray o okkimo moƴƴere ɗuurude o innari kala mo o okki jawdi hara heeɓi moƴƴere ɗuurude o innari kala mo o jonni laamu hara heeɓi moƴƴere ɗuurude ma ɓiɓɓe ma rewɓe ma jaahu ma teddugal ko inni wa man yu'tal hikma on ɗo karama koɓe ko firima ko man yu'tal ilm kala akkare ko wiyete kon faama gandal sunna faqad utiya honno hayran kathira moƴƴere ɗuurude allah noon ƴettata gandal ngal jonna wonko o wonko kala mo o jonni ngal haray allah yiɗimo inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wala yu'ti dina illa liman ahabba allah no jonna aduna woɓɓe ara o jonniɓe fi jarra muyen woɓɓe kadi o jonnira fi ka o nangiroyaɓe woɓɓe fi essayegol kono so ƴetti l'islam tigi o jonnima o wara o yiɗima o jonnata ɗum simonama o yiɗi fiyonu ko annora jiyaɓe no annorani makko haray koye weltano allah subahana taala weltano ɗen karama koɓe meɗen accituɓe tañji muɗum fof tawata hino doggodire ɓeɗen bimɓe kiiɗiɗe jemma e ñalorma fino waweten famirgol nde deftere allah
jikkine ɗon nden jowabere nden yaɗo sakkitore nden telen ɗo ndaare ko wiyete comme bareeru nono ɓeynayi bareeru haray koye haala soso ka hulal ko tiiɗi ko rawaani bareeru kano hewtiyo ko ndu yehu ka yaasi kono ndaare ka Allah valorise bareeru sabu gandal o teddiniri ɗum sabu gandal o daginiri ko harmuno sabu ndum bareeru sabu ko ndu janna ko ƴettoy ka suratul maida simi faljaani bareeru ɗo jooni sa janniindu a cuuniriindu bisimillah ko ɗum woni a janniindu si ndu yehii ndu nanngoyi a hewti a hirsi ndu dagi ka ñaama ka dagaki no dagi fii on ɗum sabu gandal ngal si tawi a cuuniraani ndu bisimillah ndu yehii tun ndu nango yaari a tawi maayi hay hirsuɗa dagoto ka dagotaako wawa dagade hannde kadi joni noon koko rawandu bareeru waañi kon ndu nangi Allah inni e ñaamu ɗum ɗon fiyon ɗum en janniidu inde Allah rawaandu sifa ɗum ɗon ndu jannaka ɗum si ndu nangoyi ndu maayi tawta sellanta en hare hannde kadi ka ñaame ɗum ɗo fof ko sabu hon ɗum koko wiyete al ilmu gandal ngal wonni no alim i gandal ngal ko inɗe jewaade e inde allahu subhanahu wa taala si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray musidɓe julɓe tedduɓe ƴetten hadiseji ɗiɗi ma tati ka bange sunna ko gaɗɗen ɗo fof ko telenka qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ko fuɗɗori nelaɗo sallallahu alih w sallam afwan ɓeyni wo man yuridillahu bihi hayran ko ɗum waɗanta mo yufaqihu fi ddin si Allah faalanamama moƴƴere nden ko o l'islamu o faaminayma si tawi no hara o aduna ko e juuɗe annduɓe Allah anndi l'islam wonno haray sifaɗi sonjaji no walaɗo ñande neɗɗo annduɗo l'islam ardi wo fof fowtoto ƴette Oumar Boun Abdoul Aziz ko 2 ans et demi woni ko wolaani kono nun ɗan tabituno e hoore leydi ndin haa tawi bonoji ɗin e damɓe ɗin fof watte kula gooto hara hay gooto memata ko duuɓi ɗiɗi e feccere imagine se o heɓino mandaji ɗi ɗi aray landino e nder duuɓi ɗiɗi e feccere kala ko wiyeteno ko majjuɗo fof rinɗina tawi majjuɗo ala e lamateri makko e nder 2 ans et demi e nder 10 ans et demi tawi a yiyata suka hewtuɗo ka jomba sinaɓe jombanimo par ce que caisse état on no heewi tew sa maraɓe ƴette ka caisse de l'état ɓe jombanama e nder duuɓi ɗiɗi e feccere tawi hay goto ala jondeteɗo zakka tawi foppo hino mari foppo no hetti e nder duuɓi ɗiɗi e feccere tawi hay goto ñawliɗo ñamande ala o laami duuɓi ɗiɗi e feccere ko goto petto heɓi prisonnier jo mo nangue o soki on no ngal ɓe yeehi ha hewti takko kaw maaya o innano yoɓe accitumo fii honno mo annda arayɗo ɓaawo makko on si waroyta on wata wonu hara ko kanko nangi goɗɗo soki on warira hala ko sabu makko on kadi ɗaccituno mo o inni aroyeɗo si nangoyi mo soki ko tarayno wonta e ley responsabilité makko duuɓi ɗiɗi e feccere ngal num ɗal ɗo waɗi ko ko wiyeton affaire sociale fof ko wiyeteɗo Oumar Boun Abdoul Aziz kanko woni ko sinjiɗo e nder 2 ans et demi duuɓi ɗiɗi e leydi ƴeego ɗum ɗo fof nunɗal arti tabiti e hoore leydi ndi fof tawi a jinnayi haa ka falɗa lamateri makko ni hatti ɗo fof a hula hay hunde si wona ko wuri ko rabbu samawati wal ard ko fi honɗum ko anndunoɓe Allah andi wuuri seeɗa maaye ɓooma man yuridillahu bi hayran yufaqihu fi ddin si Allah faalanamama moƴƴere nde ko l'islam woni ko faaminayma sa faami l'islam tigi wallahi nunɗal artay ne hare laamu Seydina Aboubacry e Siddiq ƴetton Seydina Oumar Seydina Aboubacar o ɓuri e sellude o waɗaani ɓuri duuɓi ɗiɗi e seeɗa tawi o feƴƴi kono pellete tabituno innunoɓe ittata zakka ɓe o inni wallahi si tawi mbuuɗo gooto ko ɓe jonnayno neɗa sa ɓe sadike ɗum ɗon mi haɓay ɓe fimo hay si tawino ko ɓe julde o inni wo mi haɓay kala sendindirɗo hakkude julde nden e zakka alqouran ko inde waqimu salata o atu zaka na seedayɗi kamɓe noon si ɓe yiɗi ɗinno seeday min kadi simmindira e hakkudeji maɓɓe sabaɓe mbuyi opposi noon tawi famani kono o yewti ha o famini ɓe fof ɓe hawtiɗi ɓe haaɓi wiyeteɓe murtaddin ɓurtunoɓe ɓe inchallah haray si ɗum ɗum feƴƴi dalil ɗiɗa ɓon e ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe yewti hadisiji oɗo taw imamu ahmad kanko ko wi e nder ɗi yewtereji ɗo man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin imam ahmad mo anduɗen on ko imam ahlu sunna wal jamaa oɗo wi wo annasu muhtajuna ila l ilmi
akthar mimma yahtajuna ila at-ta'ami wash-sharab wo yimɓe ɓen no hatojini ko ko wiyete gandal ɓuri ko ɓe hatojini e ñamete ko ɓe ñama e ko ɓe yara wo fiyon ɗum ñamugol ngol yarugol ngol no gata kone wotere ma laaɓe ɗin e nden yalla nga hara yoni wo amma noon gandal ngal ɗa hatojin ɗum fofago e artirago fiyon ɗum hay hunde e hana waɗugol sina tuma annduɗa honɗum Allah wiye muɗum ko ɗum ñagude ka deftere meɗen tawta ɓuri jangguinde deftere al akhdari cheikh abdourahman rahimahullah ɓeyni wala yahillu lahu daganta ko helli faɗo nde an yafala fi'lan nde o gollata gollal wo gollal ka nder dina hatta ya'lama hukma allahi fi hatuma nde o andi ñawore Allah nden e nder ngal gollal ngal ɗo woni gollude ɗo aray si ɗum no feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe eɗen andi ka diina ko wiyete kon gañanani hino harmi neɗɗo hana wonko neɗɗo añanɗo suratuwol 113 ngol ka Qur'an ɗum ko suratul falaq ko sakkitoroyi to ko wa min sharri hasidin idha hasad mi dorikema danda bone on añanɗo si o feññini ngay kono nelaɗo sallah sallam maki wo la hasada illa fisnatayn hasidan ka ko ala sina e piiji ɗiɗi ɗinno ɗiɗi hiɗa hani hasade goɗɗo kombata honto rajulun atahu llahu l ilm neɗɗo mo Allah okki gandal so tawi Allah arsike ɗo hunjagol deftere Allah arsike ɓe kadi yamɗagol ɓeygureji muɗum jooɗo fiyo moftede o faamu deftere Allah wallahi zalika fadlullah ɗum ko ɓural Allah sina ɗum fewonɗo o suka no woni piiji ɓuuri ko jokka har naynol ko moɓidirgol ɗo fayɗe hunjede har hakkille mum ɗo faala beɗi yaho Amérique baminato ya Europe min kadi mi fuppoto kadi mi ƴawoy mi ƴawa kono pellet ɓe mi ya Europe ɓeɗo tawata hakkille maɓɓe na ɗum fewti ko ɓe inni inchallah diina ka wuuriray sengo maɓɓe yeru ko laɓum maɓɓe wata hettugol yon noon mi gañanani ɗin ko nokkiyel ɗiɗi wo sa yi goɗɗo Allah no arsikimo gandal himo jonna ɗo yimɓe ɓe mo hunji Qur'an himo hunjina yimɓe ɓen Qur'an yoɗɗa inna Allah min kadi mi dorikima waɗan barke oɗo ko hunji ko Allah mi torikema min kadi newnana mi hunjo deftere Allah nde mi hunjo sunna nelaɗo sallah sallam mi jemne mi waɗa ko moƴƴi ɓuri ko oɗo wone wadde ko ɗum ɗo haraɗa jalousie fi ɗon ɗo ndi gañanani ɗo hara hino moƴƴi ɗiɗa gonɗum ko honɗo ko so tawi goɗɗo Allah arsukimo jawdi ni jawdi laaɓum ɗuɗundi dakiɗi waɗade barki kala ka o yi meskino o ittanaymo hande kala ka o yi maapiɗo o ittanaymo kala ka o yi sonjiɗo o ittanaymo kala ka o yi aliyatimaji o ittanaymo kala ka julɓe ɓen ɓitti o hoynanayɓe hara an kam ɗo hiɗa faala wadde sifa ɗum kono feere nden ala inna Allah sa okkila sifa ko okkuɗa oɗo ko hara ɗum ɗo no muusa ma ka ɓerde kono ko yayini Allah waɗanmo barki Allah gay jorguema okkan sifa muɗum ɗum ɗo haray hino daki si tawi ko sifa ɗi gañananiɗi ɗo ɗiɗo haray hini daki si hina ɗum ɗo noon haray moƴƴade neɗɗo ɗo waka wonde neɗɗo añanɗo wa ahiran e hadiseji ɗin neɗɗo jangowo Qur'an halaqatu zicre e inde Allah jangtete ka moɓodirano jangue ngare ko baɗe ko Allah subahana taala waɗani ɓe yimɓe jangoɓe ɓen e jannoɓe ɓen e kawona janguede ɗo malayika ñamata yarata ɗanota ko resata yeddata Allah Allah ini mo itti malayikaɓe wonɓe jindude ka hoore leydi riwayaji ko malayikaɓe jeego nokkejo guluji jeego nokkejo guluji temeɗɗe jeego iɓe jindude ka hoore leydi kala kaɓe no moɓodirano jangue ɓe noddiniray ɓe famma ɓe naare heno ga ko wonde ɗaɓɓude ko ɓe fof ɓe moɓodira si ɓe hewti ko honɗum ɓe aɗa taw wadde ko ƴettugol gabitanji maɓɓe tedduɗi weƴƴitana ɓe wonɓe jangude nde deftere Allah ɓe wonɓe jangidirde diina ɓe wonɓe famude ka diina ɓe weƴƴitana ɓe taw a yehiɗa jooɗi e hoore tapi maɗa jooɗi e hoore kaaro kono haray koye hoore gabitanji malaykaɓe tedduɓe ko ɗum woni ko jooɗiɗa bon woɗiɗi on Allah tippina e maɓɓe ko wiyete kon as-sakina deeƴere waɗa barki e nokku o Allah no yiltira lette e hoɗo sabu ka pay koye moɓonino janga Qur'an sifa no mawɓe men waɗirayno yo Allah yaafo fatiɓe fof duɗe hara ko fottugol ni jemma huɓɓa karani ha gayna o ɓe ƴetta alluwal mum janga ɗo Allah no yiltira lette sabu koye pay koye ko jangine no ba simiɗi min picco ha ɓiɓo alif laamu ha sakel sabu ɗum ɗo o yurmire oɗo ko fof yo noon so tawi no woni nokku hara ko hunjiɓe Qur'an wonɓe hunjade tato nayo jowo jeego jappane no moɓoniri nokku goto Allah malayikaɓe ɓen deeƴere nden Allah tippina e maɓɓe si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honɗum Allah watta kadi o suddiraɓe kadi yurmede makko nden kadi
nayaɓunu go wa zakarahumullahu fi man inda allah janto fi moɗon on fof moɗon ka makko ton o yinna gono yo malaikaɓe on ɗum o ñamata o yarata o ɗanta ko resata o yeddatala ndaare noon ɓe jiyaɓe anno ɓe ñama ɓe yara ɓe ɗanta ɓe resay kono ɓeɗo fof ɓe momodiri ɓe jangguinira deftere allah nden deftere ande min ko tawata ɗum ɗo fof ko ɗum woni golle maɓɓe allah lannoɓe ko honnuɓe wone torade ko kanko ɓuuri annude ɓeɗo faala aljanna ɓe yii aljanna ɗo ɓe yiyaari aljanna wosi ɓe yiino aljanna ɓe ɗaɓɓayno aljanna o ɓuuri oɗon malaikaɓe ko wonno ɗaɓɓude aljanna ɗo allah inna ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum mi seedi jiiɗo oɗon malaikaɓe ɓe momodirɓe ɗon fof mi yaafikeɓe mi hokkiɓe ko ɓe lanndi kon ko aljanna mi dandiɓe koɓe woni e moolade ɗon ɗum ko yiite goɗɗo inna gooto noon hino toon hari kanko ko addunomo naafi bayano na janngugol o artugo jooɗi mo habbi gorejo makko haa mo gayna janngol ɓe yaada allah inna ɓe jooɗodata yimɓe moƴƴuɓe si wona haaden moƴƴoɗo mi yaaforimo sabu konko o jooɗoni e ɓen ɗo fof woodi gonelaaɗo nokko ko nela sallam maaki isa marartum bi riyadil janna fartabu wo so feƴƴi ka weenduji jaami e weenduji aljanna ɗi wo yare haa ɗon ɗi ton sahabaɓe ngini ko wonɗi woni ɗi weenduji jaaɗi e weenduji aljanna e laaɗo sallallah sallam maaki majalisu zicre ko nokkeli ka inde allah jantete ala ko ɓuri moƴƴude ko allah jantora ko fof ɓuri janngugol qur'an ala kono noneji no allah jantorte fi mum fof ko ɓuri mawde ko janngugol deftere makko nde kala wonɗo e janngude qur'an haray allah himo windanma leetere hiɗa janngude mo annda ko honno allah woni ko faandi e on leetere ko allah woni e daalude an bani adama o hara hiɗa jenti sa waɗi takbiratul ihram a habbiri a naati ka julde haray ko an woni e wowlude allah hino jentima reyde allahu akbar subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim fuɗɗoɗa jangude allah no jentima amma no sa ƴetti qur'an hiɗa jangude simple ko leetere mo allah windani e on haray ko wonɗa jangude yalla newnan en janggen oɗo bimɓe kikiɗe ya rabbal alamin si ɗum ɗo feƴƴi wa akhira musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam honnuɓe maki importance ngal gangal enen ɗo fof fiye wuro julɗo tigi tigi ko bi gonɗinen ñande goo e mayiɗo e maaye kadi ñande goo weetuno niɗɗi tawi hay goto e meɗen hay ɓe mawɓe meɗen hay goto woɗaka yalde en gomɗinay kadi ñande goo weeta e niɓɓa nangue yalda ndiyan saaƴa jemma ara ñalorma yaaha har goto e meɗen woɗaka yalde nden ñalande ko ɓeende ara koye ɗe balɗe ɗo surroyɗen karama ko e meɗen tedduɓe oustat chéri yo allah yaafoɓe en tori allah yo allahmo yaafoɓe ñande goo ari hara enen ɗo kadi fof fimen hay goto ala kay howle haren foppe wonti kadi en bonti joni noon ni hino gollede en juuli alan sara fiyo allah okku e moƴƴere makko nde ko yamire ko hino hajjoyeede no hoorede no zakkede sadakaji no waɗede ɓuran no hunƴede no jannede ɗum ɗo fof ko moƴƴereji ɗi wonɗa e gollude ka wuruɗa ɗo amma noon hu illa min halas si tawi neɗɗo o laati e fure o maayi golleji ma ɗin fof hannde kay darike sina piiji tati no tawa e ɗin piiji tati yun ha heɓi ɓiɗɗo hunjiɗo qur'an wonɗo e golletirde on qur'an fewto allah inna alhamdulillah allah mi weltanike sahabajo janngir suratul gotol duuɓi jeɗɗi septembre ɓay ɗum ɗon timmi hannde kadi o hirsi ngeloma molnaga o waɗi sadaka o tori allah inna allah mi weltanike torike ma newonna ko lutti kon allah newranimo ko lutti kon kadi allah funtini kadi e ɓiɓɓe makko ɓe hunjiɓe qur'an hunji sunna tawanaɓe abdoullahi ibne oumar radiallahu anhu la in chakartum la azidannakum mi woni so yettilam o remerciela e hoore komi waɗani mi ɓeydanayi on kadi sa hunjike qur'an on timmi a dartika hendike shahada on inna allah jarama alhamdulillahi allazi bi nicmatihi tatimmu salihat allah mi weltanike ma a ɓurninan ɓurɗude kon e nder 1 milliard et demi yimɓe ko woni hoore aduna ko har ko julɓe ɓenno se moɓidiri fof hara ko 7 milliard woni sur la planète e nder 1 milliard et demi noon allah suutima ɗon e nder julɓe ɓen ko hunjinima deftere makko e nder oya 6 milliard ma 7 milliard luttuɗo ɗo fof wonaɓe julɓe allah tawnarima e ɓen ɗo no woodi woɓɓe hara hay sellingol fatiha ɓe ronko an noon allah suɓama ha qur'an on heƴaka hoore e haani indugol allah mi weltanike ma allah jarama joni noon sa gayni qur'an o hara haɗari ɗon hara waɗirari ɗum ɗon ko juloɗa inna momo ɗo hekkinde ɗon e sunna nela ɗon bouhari o arga men guerda e hande heƴa ga kayre kande heɓa ga place
kala ka qur'an hiji place kala ko ari hande kadi heƴa e darta wala kadi yassarna alqur'ana li dhicre ɓen ndewini ɗum kala fanaɗo hujja kon ɗum ko newino mo huj kadi rewa ɗo ken ɓeɓe ceernoɓe nan dow fi muɗum rahimahullah cheikh mouhammad nasiruddin al albani so jeeroy joni ka biographie makko o hunji no ɓuri defte wulure defte hara noon ayno ko deftum to sogo hara ko deftere ko wiyete kon mo jallal ɓuri ɗe wulure harino ka saɗa makko hara on kon taari qur'an o ɓe ɗum ɗon ko secondaire hande kadi ɗum hunjano tawi ko à l'âge de l'enfance defte wulure heƴi e hoore sala bani adama gooto seedi e muɗum yahuɗo nawa arabujo hande nawa arabujo jam hayɓe jeeyiraɓe arabuɓe komo albani leyga ineteɓe porɗo fenade ley to hayna européen jogoy ko ley to e refde less ɗo kono ko toon allah suutoy oɗo ko wurnita diina kam ko ɗum holli enen ɓaleejo kadi si en jangi en waway hewtugol toon ɗo so ƴetti ɓurɗo andugol deftere nden ɓawo oɗo fatade ko sudanejo ɗo ɓaleejo kadi o jooɗi e nder sawda kono sa heɓani kadi ko yaltina yewta fima wata ko andade kono fewto ala joguiɗo gandal ɓuuri mo kanko o ceerno allah hokkore gandal ya rabbal alamin haray si ɗum ɗo feƴƴi seydna aliya radiallahu anhu kanko ko honɗum o wi'i o inni wo gandal ngal al ilmu hayrun min al mal wo gandal no ɓuuri moƴƴude hay ko ko wiyete jawdi fo o gandal ngal ɓuuri moƴƴude ɓuuri jogade importance e di jawdi ɓe dandimo ko fi honɗum imam o inni o gandal ngal ko kangal reena e ma hiwa ma amma jawdi ɗin ko an reena tan hiwade harɗa hen sa gaari o to wi molanangi ka yaasi sa waali gaɗan ta sa woni e galle labaɗe fotɓe ɗiɗa holi tu waɗa bande an amma sa woni ɗo gando molnaga walto ɗanɗa jemma hay ala ko ɗanɗa allah hiɗo gollodirde haray on ndi koyo fawtu amma jawde sini ɗuuri ina huli watta goɗɗum watto ta perde ɗo dayne banque ji ɗi yeehi fayit natiri ɗo yaltiri ɗo hara ñande ɓe haray ko hiɗa huli e doriki allah subahana taala yo allah holnu en ka leyɗe meɗen haray so ɗum ɗo feƴƴi kaɗo ka darnoygol yewtere nden inchallahu imamu shafai rahimahullah mo anduɗen on kanko ko wi'i wo o yiyaari hayɗe hunde si farillaji ɗin feƴƴi ko ɓuri moƴƴude e ndi ɗaɓɓugol gandal farillaji ko allah farli e dow meɗen ko si ɗi woniri à côté ko ɓurata hikkade ɗon e nafoore ko ɗaɓɓugol gandal faama l'islam so allah faaminima ɗum a wuura e gurdal labaɗam si allah faaminina l'islam a wuura e gurdal labaɗam maya kadi gurdam moƴƴanga e tawya allah hara himo weltanima bani adama nde wetata bimbi o dawa fi andirgol harfu goto ɗum no ɓuranimo so hokkama aduna o mo foɓɓe kala ko woni allah ɗum woni ɗon ko kadi sallam maki wo adduniya mal'una aduna o fof o huɗama kala ko woni toon kay fof ko huuɗa sina honɗo sina ganɗo wono janna ma jangowo wonɗo e jangoyde ma kala ko nandita tay sifal amma ko ɗuɗi kon fof fani hadisi ko yewte cuuɗi labaɗi hino moƴƴi ha bona kono so tawi ha ko foti hara gandangal hara hino nder ton si wona ɗo ñande laatiɗa fure suuɗu labanɗo wallahi ɓe naɗata may ga dankum maɗo si hewtima dargol ko honɗo hurgoji ɗi woni ko toon hande kadi hara e ñiddani suudu ɗum hande kadi ɓe faldake ya naata toon ha tuurinani si tawi noon gandal ala faamu ala imanu ala kulol allah ala ɓe ƴettiɓe wallinoyima toon hande kadi ko ɗon ɗawa hara ɓe hittina naɓe heña ndeɓi ko maayi wata fure o ukko ɗo yettan walla on ndi ha yewte kala ɗum hatta kadi ela fi continue gurdana continue fi goɗɗo maayi ɗo joni ɗo yeroyama watta e ñaame wallahi ñaama e yurmina ɗo ha seeɗa ginna ko wakkilo ñaama ko ni mbayɗen en konde waaji ɓe on fof on ndi banda regila ha hara tew jooɗo kayna alhamdulillah hatta ɓe mbiɗe ñande kadi madina yeehe magasin ji uddite peji fof mon man amila salihan ko fali nafsi ta golli ko moƴƴa gollanmi hoore ma hatta ɗum ɗo kadi si tawi ko ɓeygu ma maayi hatta hannde kay dara ɗo gorko e heynotako fuɗɗaki sanno gasa koye arɓe ɓen hiwragol o fa dunde ko ɗon fuɗɗoɗa laɓɓide gite kene dargo sa haɓay ɗo goɗɗo mo hawrodirɗa tam sonnaji on haray ko honɗum kanko o hawjata par ce que haray kanko mo tongana haray ɓe o habboɗo 4 mois 10 jours o sinare waray ɓe fof inde yo yarno moɗi makko yo muñño ɗum gasa o yiɗon kankat ha tigui tigi ustajola tigi yeɗɗuɗo tigui tigui o o moƴƴintini ha moƴƴi ha tigui te o hakkille makko yowi tigui e goɗɗo o yeggitimo o wonduno ko ɗum ɗo wiyete gurnam ɗum ɗo wiyete mayde goto gonɗe tuma nde alata yimɓe anda a anda nde mankare wallahi nde tuldata walla inni ko la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un side ari ɗum hande kadi
kadi tawma ɗon oɗo reggilɗo oustas chérif yo Allah yaafo ɓe yalto bindi ɓe ini ɓe gure maɓɓe ne hara en kiikiɗe inchallah pay koy koɓe jiya hega nene moon to hara inchallah ɓe yaade ɗaɓɓenoy gole gartike o madina ɓe hewtuno ɓe jooɗi gawto maɓɓe ɓe ruuli ɓe yeehi tawi koɓe ardata ka koofo ɓe watta ko ni woni gurdal ɗo kadi enen ɗo jooɗodi kan no yaltiyari ɗo miɗo anndi simi hewtoyari wallahi ko wadde ɗo o ko Allah ine ganndi ene ɗo fof janngo alarba o leeno si tawa ngel fof ɗum ko biyadillah fii noon jooni goɗɗe ɓe waalike maayi ɗo haɗa so royenmo wallahi so royenmo ittemo ɗo hawje hini aray ko kala hawjuɓe no surri roye ko ɓen no kay woni giɗo makko on kadi arden hannde kadi ñaameteeji no moƴƴina haa moƴƴi jooni fatundeji ɗi woni cérémonie ji si tawi goɗɗo watti yawgol fatunde wonde haara fatunde weeli wande hara yurumen ne waɗa ɗum si wonaa ɗum wa kafa bil mawti wa isan mayde yo ni no ko waajitore kono hannde yahay hannde kay ɓeeɗo wernama ɗo ɓeeɗo wernama ɗo ko werdeji ustad ɗo ko VIP wallahi kamen gandanta ɗum fatunde waɗa VIP hara no woodi hay ɗon garan kelke e petit kalke kadi haray no woodi sikka haray gandal ngal golli ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam fewno Jafar feƴƴinno koɓe inno moƴƴe isnauli ali Jafar moƴƴinaneɓe ñaamete ɓen ɗo hannde ɓe wondi e sohola ko ɗum woni sunna on si goɗɗo heeɓi mayde on haray no woni ne ñande ko yonamo ko entourage makko on haani mo kippude wallitomo amma ene ɗo hannde ɗum ɗo fof gonɗum mayki ɗum ko mankugol gandal ngal ma gollitirgo goɗɗo mayrete hannde ɗo hara himo wulla e biije ɗiɗi o wulla mayɗo makko o wulla kadi ko honno seedirta e jama o kadi si tawi ko ɗo ek tawi ka fulawa kay nayi ko jirsete ɗum on sakuji maaro wari ɗum ara yaare ka werdiji werde hakkude ma e Allah goɗɗo hino maayi yaha ɗon e werde kadi on moyen kawtal ngal adda fii iwayɓe ka woɗɗi ara si goɗɗo maayi ɗo joni aɗo laaɓe ka amen ley to goɗɗo nana ɗum noon joni wonɗo tene mamum ma dalaba ga o déplace o yaha hiwroyagol oɗo so yeehi ko ikramu dayf teddingol koɗo ɗum ko waaji man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir fal yukrim dayfa yo teddingoɗo kono ñande fatunden ɗon nayi no wari nde cende fof tiwno sendinde woɓɓe haray sonkare nden ñande fi ɗum kadi haray no hulɓini haray hino yurmi haray tigi tigol no woodi haray ko manki ɗon e toriki Allah subahana taala yo Allah itti ɗum ɗon haray so ɗum ɗon feƴƴi qabla al akhiri ko honɗum mi sakki torta annabi souleymane alayhi salam mo annduɗen Allah okkuno mo Allah suɓindinno mo piiji tati o suɓindini mo laamu e jawdi e gandal o inni o suɓoɗi ɗo kala ko o faala Allah jonne o suɓi gandal ngal o inni mi suɓike gandal ngal seede mum o inni wa uutinal ilm Allah jonniɓe kono ɓay o heɓi gandal ngal ɗiɗaɗi ɗi arno kaɗi arano ɗi fof ɗi arno ɗi tawti ɗon hannde kadi siko jawdi ni o suɓino gandal ngal aratano siko laamu mum o suɓino jawdi nin no ara ɗum kono gandal ngal aratano kono ɓay o ƴetti gandal ngal hannde kadi jawdi nin ari laamu mum ari ndaare ɗo annabajo on ko suɓi ko ndaare makolelaɗo sa sallam fuɗɗorde ko man arada duniya fa alayhi bil ilmi siɗa faala adna ɗum ɗaɓɓo gandal ko ɗum suka enen ɓe fewni ɓeɗo jeunesse o hannde que ça soit ka jiwɓe ɓe maka worɓe ha goɗɗo heɓa 25 ans wata haajuma wonu e ɗaɓɓere haajuma wi wonu e ɗaɓɓugol gandal si tawi ko hara ko cycle normal goɗɗo yeehi e ko heɓa 25 ans ka piiji développé hara hetti hay doctorat ma o na reynugol tuma gayni université woɗo kaka min ga minimise uɗen goɗɗo ko perdata hitaade ko ga ɗum woni ko yawita occident ɗum haray fayi a perdi gurdam ma no hitaade wodiri classe goto ɗum ko perdi molanaɗo kono yeeno bay kono hen a way kone wotere taw o lup ko ya eto hara a luppaari so ndaari ko neɗaɗo sallllahu alayhi wa sallam traci ko so ndaari cycle ji no wona jangguirede noon on tawa e fof ko woto honno neɗaɗo sa sallam maki hadis ɓe yini o amaru ummati bayna 60 wa 70 gurdam mofte maɓɓe ɗen ko entre 60 ans et 70 ans wo fanɗi ha fanɗi yawtoyayɓe ɗon ka goɗɗo yehi ha heɓiɗinɗo o hannde kay o ɓadike laakara ɓuri aduna neɗaɗo sa sallam ko 63 ans woni koɓe fatuta joni noon payi kum koyo janggo 20 ans 20 ans o fof golle ma yo wonu jangugo occident to kam e woni to 2 ans et demi hare payi kum fuɗɗike yaade ka l'école duuɓi ɗiɗi e feccere a fuɗɗoto jangoy gon a gayniro l'âge de 18 ans a gayni université waɗa master ma o noon duuɓi ɗiɗi 20 ans waɗa stage ma ji ɗon 22 ans 23 ans a gayni 25 ans a jogui doctorat ma o hannde kadi neɗaɗo salah sallam ko jombiri ko à l'âge de 25 ans jomba ɗon fuɗɗoɗa gollugol
si goɗɗo jangi wakkili ko jangi ha gayni hewtoyi doctorat muɗum on so gayni oɗo waka sumude hande kadi sina ka meɗen lagine ɗo enen kadi Allah changement o fuɗɗo ɗon ɗon hande jogandema 20 ans ha sumoya 40 ans ko 20 ans woni ɗon ɗo hande kadi o golliray woni gandal ko jangi kon pendant 20 ans gaɗiɗi ɗi o heeɓi 40 ans si goɗɗo yeehi ha o heeɓi 40 ans kare o wiye ko wiyete kon radio o woni ɓiɗɗo goɗɗo wata hulɓinde hande kadi so ƴetti annabaɓe fof 99% ko à l'âge de 40 ans ɓe ɗula so daari constitution ji international ɗi kadi fof si goɗɗo présente tun sina ɓaawo changement ɗi ɗi fuɗɗama waɗede ko à partir de l'âge de 40 ans goɗɗo heɓata droit fi présentagol élection présidentielle kadi ko tout dernièrement ɗo changea si wona ɗum hay ko l'islam o wino ɗum kamɓe kadi ɓe applique noon joni noon 40 ans yiɗa gollude 20 ans luttuɗo ɗon mo ñaama hande kadi jotti ko golluɗa ko eko jannguɗa ko à l'âge de 60 ans hande kadi fuɗɗoɗa ɗon hande kadi moɓugol pagasi hande ɓe moɓa seeɗa seeɗa habbo waro o ɓaynaɓi kam o tultay ɗum ɗo yaaɗi haray ko ɓeyni gurdam mofte maɓɓe ɗen ko 60 ha 70 si boko ba yehi hawnade 50 haray hande kadi o ɗuytu ko wiyete ko himɓeji aduna faaleji aduna o ɗuɗɗina faaleji illa ka fiyon ɗo yo fellitu wondema ɗin duuɓi ɗi o heeɓi ɗon o heɓitata wonowa majji hay si tawi o heɓiti o majji ma ɓuri waɗin ɗon est ce que haray ko mo gollidede haray ko laa ne laaɗo sa sallam no hewno doragol ɓe inne allah ɓe torikema allahumma inni ausu bika an uradda ila arzalil umuri allah ɓe torikema wota naɓɓan ha hewta hara ko liile naade liile yaltine allah ta naɓan ha to hara nani soñju ɓeygore ande soñja famille am hara fof faɗanoma hande kadi seedugolle am allah ta accan ha toon ay naafi man kay hara hande kay naɓan ka tawata hewti hani hande kadi kay he ɗum moko ba fof no haade janngol ɗo dowa ɗo allahumma ahyini ma kanat il hayatu hayran li allah ɓe torikema gurnan fotti gurnan ɗan no moƴƴanilan ƴettitaɗa ñande tawata ko laakara o towoni ko moƴƴani ɗum no fof ko juuɗe allah woni ko kanko andi ko wonde tuma ɗin ɗon joni noon ɗin ɗon ko yatoro ɗin ɗon allah warta ɗon allahumma arsulni husnal khatima wa akhiran ko honɗum woni ko sakkitorten ɗo e yewtere meɗen ɗen inchallahu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko karamo ko ɓen ɗo kaɓe yewti ɗo o wiyeteɗo Jabir ibn Abdullah oɗo o iwno e nder leydi Madinatul Munawwara kanko e sahabaɓe 10 sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe iwi ɗo ɓe sutani leydi Misra ɓenen ko toon ɓen duɗori université al azhar tawi ko ittiɓe Madina nawi toon ko fi janngoygol hadis goto mo ɓe nani wondema kamo goñono toon on ɗon ngo ƴettunomo e juuɗe sahabaɓe ɓe woɓɓeni hara koye juuɗe nelaɗo sa sallam wonno ko ƴettuno hadis tawi ko ɗum ittimo Madinatul Munawwara o yeehi ha hewtude hakkude ɗo Misra e Égypte no woɗɗi moƴƴi kono ko nayi mo ko fi andoygol hadis goto bet ɓe seppi balɗe fi janngoygol hadis goto onon ɗo ɗon Allah subahana taala weeɓiti moƴƴerne e moɗon woɓɓe yeehi janngoye Qur'an ha hunjike ɓeeri ɓe tawi hande ko ɓe jeeju on ale janngo so ganditi mawɓe meɗen yo Allah yahuɓe ƴettere ɓe fayi ko mum ɓe naɓa duuɓi jeɗɗi duuɓi jetti hara ɓe toɓɓarimo yitere fiyo anndo binɗo gooto o yaha kadi hara ko fiyo waawa ƴiye Qur'an hara o wawari firgol o wawari defte cewɗe ɗon ɗon tun kono hara ɓe wakkilin ɗo fof yiɗugol diina yiɗalngol mo moƴƴere nden janngo yo Allah yaafo fatiɓe ɓe ɓoyni tawi kadi e wuuru ɓe neɗɗo fof neɗɗo ko yeru ko mari kon ko ɗum wawata okkugol hande noon alhamdulillah duɗe ka Qur'ana hunjete ino ɗuuɗi ɓe doriki Allah subahana taala yo Allah waɗu barke e majje doriki Allah subahana taala yo Allah waɗu barke e duɗal ngal yo Allah waɗu barke e karamokoɓe yo Allah waɗu barke e wonɓe e janngude ɓe yo Allah waɗu barke e mawɓe fayɓe ɓen yo Allah waɗu barke e fayɓe ɓen yo Allah waɗu barke e nokkure nden yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan e leydi meɗen lagine yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huuɗoɓe Allah yiɗɓe leydi yiɗɓe leydi ndin yo Allah waɗu enen kadi laamateri ndin fewni nunɗude huulori Allah yiɗɓe leydi yiiɗi ɓiɓɓe leydi ya rabbal alamin kala ko yewtaga ko yaadi e deftere Allah ko immorde Allah kala ko woopaga haray ko cheytani woni ko loggini tan ɓe toriki Allah subahana taala yo Allah danno gollitirgo ɗuɗɗum ƴetto ko ɓuuri moƴƴude ko naftoron wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
hara en nani ko ustaz meɗen an ɗo magani en kon en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗu en nani jaɓi en torki Allah subhanahu wa taala no ɓe makiri ɗo ɗe ni kala ko Allah longini ɓe ɗo ɗen ko tawi no hawridede ko Allah dal nelaɗo maki Allahu newna en o nanina en o jaɓina en en torki Allah yo Allah waɗu barki e maɓɓe kamɓe kadi kala kaɓe seeni magoji koɓe makanta jama on ko haray toujours eɗen andi koko hawri e sawaba yo Allah ɓeydo hawrindigoen e sawaba e weltaniki Allah e weltanike ɓe e weltaniki Allah e weltanike ɓe en torki Allah e Allah ɓeydo weltanagol ɓe en torki Allah Allah ɓeydo weltanagol ɓe en torki Allah Allah waɗu barke maɓɓe e bonneji maɓɓe e galleji maɓɓe Allah waɗanɓe barke gandal ko Allah okkori ɓe kon e ɓe fayɓe kadi ɗo fof muɗum yo Allah hokkuɓe gande nabayde aduna e laaha no ɓe makiri ni haray gande ɗen islam on e ɗumɗa fof mbuɗu so tawi hawri hoti no joguiɗe ɗiɗin ɗon inchallahu haray e islam o yeɓotako so tawi ko gotal ngal tum e yahay to tum ɗiɗe andi ko fewndi fewno ɗo ko en torki Allah Allah waɗa on anduɓe ko hino ardo leydi ndi en torki Allah Allah hokku en anduɓe ko no ardo leydi Allah hokku en jogiiɓe l'islam ko no ardo leydi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب صل على محمد وسلم أراي هبلتني كأستاذ أمّا أراي toujours no mi wi nanduɗa ngal ko teddungal moɗon mi waɗi ngal e sooke Allah e sooke meɗen aray ɓeɗo wo ko ɗon ɓe waɗta ngol yiɗa e duɗal ngal aray waɗe waɗɗi e sooke mo inchallah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم على ما جاء يحكي ene moƴƴude ɗo ɓe fof yo Allah yoɓɓen ko ɓuri moƴƴude e alaji Amadou